Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah, ayap man na kebegantanong sa bendingan na giyang kutua kalbiyan kala abalas apapadalaman wallahu ta'ala kung kapakalapisan ka si ko bara puasa mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sa ipanguya tuwaga may Islam nagyang kutua kapagpakalapisa sa gyang kutua mga bara puasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang karanaysan na nagalubog kapakalapisa nga ko bara puasa na tanto ko mala abalas apapadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala maurip Allah subhanahu wa ta'ala maurip Allah gyani sabab kailangan na di manggalubukanan o tao maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayat ba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan na man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqas min ajri as-sa'imi shay. Sa natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao mapakatang kasiyan mapakalapis yan nagyang kutua bara puasa na bagian niya nagyang kutu balas alagid ubalas nagyang kutu bara puasa pia kalapis yan sa kanaba tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kelbat nagyang kutu balas kanaba tigyan kelbat sa nagyang kutu balas nagyang kutu bara puasa maurip Allah o di nada kelbat tigyan may tubu asay sa nagyang kutu balas nagyang kutu bara puasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. So bara puasa maurip Allah ta'ala na gira miya pakalapis yan, miya pakatanggas yan, nagyang kutua pediyan na bara puasa na pagkata kapag yung kutua balas agyang kutua din yan di kapamuasa maurip Allah. Salah ko sa agyang kutua balas sa kaparulin yan, sa agyang kutua din yan di kapamuasa maurip Allah, balas sa kapamuasa na pagkakwapan sa balas sa kapamuasa sa lagid agyang kutua balas o bara puasa apya kalapis yan. Maana kekuan yan pan pagkakuha sa balas sa lagi de kala balas agyang kutua tao pia kalapis yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. So tawa kabayan nagyang kutua kaditak-tak paun wallahu ta'ala sa agyang kutua balas na falyahris ala dhalik na siapa niyanan sa lalayo niyan dinggal buka maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan pa nakabasa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na inna as-sa'ima tusalli alayhi al-malaika idha ukila indahu hatta yafragu o hatta yashba'u. Ayan mana niyan tigyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mataan na so di puasa na pasalawatan sa kanyan o mga malaikat igira adna miya pakalapis yan igira adna miya pakatanggas yan ang mga bara puasa sa taman sa makapasadsiran uli na mausugsiran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana igira so bara puasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala na in-invite yan nagyang kuto ang mga padiyan ng mga bara puasa sa sinyan piya kalapis sinyan siran piya kalapis sa walay niyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutua kapag pangalapisan niya sa nagyang kutua mga bara puasa na psilawatan sa kanyan ng mga malaikat taman sa makapasad lumapis uli na mausug agyang kutua piya makalapis yan mga bara puasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutul penu Anas radhiyallahu anhu mata na Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumyong miya kaumasi ko Sa'ad niya ko masih ko Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sarun pelapis maurip Allah na sumamusu Sa'ad maurip Allah na miya kataling umasaad na awid yan na khubz maana apaan aw zait maurip Allah subhanahu wa ta'ala na faakala na lumiyapis Nabi sallallahu alaihi wasallam uriyan yan na pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakum as-saimun. Niya kalapis
sirkanu agyang ko to mga barapuasa wa akala ta'amakum al-abrar nagu miyakakan ko mga pangangan niyo so mga pipi ataw mga abrar wasallat alaikum al-malaika nagu siyalawatan kanu o mga malaikat mahurip Allah subhanahu wa ta'ala siyalawatan sila no mga malaika mahurip Allah sabab po sagyang ko to kaya pakalapiseran sagyang ko to mga pediran ang mga barapuasa kaya pakalapiseran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan isagyang kaya Ramadan mahurip Allah nasutawa makasisinganin sa mataktak po nagyang kutuwa balas mahurip Allah nang gilubukan yan na mahurip Allah subhanahu wa ta'ala lalayon paging bait sa barapuasa adin yan di mapakatengkas o di na mapapakalapis yan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ayapan no ba pupakatutun si ko mga masjid mahurip na Allah o di na adna din yan di kasisadikaan sa ipelapisiran mahurip Allah subhanahu wa ta'ala natanto ko mapia nagutanto ko malaabalas keparulinian mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sa siya mo paman teguy sa dia kapag ganun ko suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.